Premtobre Kasee na uguso hwe na yase landguards for akọ abowremu wo Ofankor Timber Market kotu on mo de free ho no mo se wani se okache de ekoso Adom Kasee edeba Empacha ye wedunwa na anumachina na landguard for no wo buy say wo buy no mu wenye bia ye nwa se wo yi stores mu nyama wo asa ayentokwa aye gidigidi ye wa asa kwa bo ye npa mienu otuo mo wo mawu e ke oba ne de musufo de aye gidigidi bia ye botuo ye bo nipa mienu tuo na mawu wa bo npa mienu mo de ye police for na say landguard for no wa bo mo nkofo mienu tuo mienu ewu mo no ko mienu ewu won akehye mu every month bia nipa ba ku twa 150 million every month every day bia akro mo na mo jijiska enta asase ne de yafa because mo ntimi ba ambekum nipa na mo nko obi abranta na makunu yeso awuri nipa even though police one dey say landguard for mo mujane landguard for the one asase Izai hwaban Izai ribia shaban san hwaban aban na beka finally ntiza aban for that party say mo mai free na kwani no mo mai we police mo ho permit mo on krata che say baby amoti na illegal ya baby ada on kre when the two asase ma assembly ana say asase ru asase na ma me no to your the rent jiska no ondro abeji jiska na offline ba ni say na opese oje asase free oje to mo be fufuro estate for no ma say estate and yeso entiase ya trust can do kwa bibi sana ga so ka so scan mo awie u fly aha na ye nya adidi